Ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga oras yo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen a pakasaritaan ti intay warwaren. Pakasaritaan daytoy ti may sa abaro akabain na ti babae nga ay ayaten na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan daytoy nga istorya, ditoy drama tayo. Pag-ispikuan. Boys, sayatin nyo ti trabaho yo 2 rooms dahito iskwilaan nga ipatakder tayo ita. Iso medyo mabayag tayo ditoy. Di kayo gararami diti pa kay babainan tayo ditoy. Nang runa no makainom kayo iti arak takababain kadag iti mamaestra kan estudyante. Mala, agtrabaho kayon. Agpasyudadak itangal daw tayong kami aggatang kadag iti materyales. Ador. Sikapay lang ti makamukadag iti kakaduam dito Huy, Ador. Kasarsarita na ka ni boss. Di ka matla sumong batay. Ha? Ay, anya day jay, boss. Ne, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Tapay ama ikulkulang ka dita. Kasanumet ngamin, boss. Nakatunti matang na kini Petra mga awir iti kaanakan na ijay playground, Ha? Jay ka di balasa nga mga aywan iti anak ni Madam Celia. When boss, panagkunak, na inlaban to'y gayem ko. Awan dakes na. Mala, sayatam nga armen ni Petra, Ador. Anya ti amom, abangan no ison ti kagasat mo. Oh, Ador, aday ta ni Petra. Alalayan na ti kaanakan na amagmag na. Umasidig dito'y ayanta. Ha? Unag paisaw. Kasarita mo na. Mabainak, mat. Anya ko matikabain mo? Kasaritam lang, mat. Awa, jak kabalan na kasarita. Bayam, sak nga rin ti makisarita kan kwa na, para kan ka. Naimbag nga oras mo, Petra. Kuna ni Ador. Ha? Kumusta ka kano kuna ni Ador? Apay asan nga iso ti mangibag ka. Kat adamot di taabay mo. Oh, Ador. Agsao ka ngamin na. Mabain ka no ngamin kan ka, Petra? Apay ko maamabain. Kat awan mo't dakas nga aramiden na. Oh, nangig mo, Ador. Awan ka no tirumbang apagbainam kini Petra. Iso akasarita mo. Into namin sa ton, pare dundon. Awan pa'y laturad ko ita. Ala boys, aginom kayo lang. Agas tibannog ako nada. Ay, thank you, boss. Ay, yaman ka na, boss. Agam niya, kas itinakunak. Saan nyo alabsen, tadi kay kat na ariwawa. Kababain ka dagiti mamaestra ditoy. Boss! Kumik. Oh, anya ngay Ador. Inaram mo ni Petra. Boss. Kasano ang maaram na ngay, boss? Kat kabain naman ang kasarita. Ne, apay kumakabain mo. Kasanom ama ibaga ngay terik nam no kasta.
Diyak man mo, boss. Kaslag sa lapid mo tidilak. No ganda tak akasarita ni Petra. Anyan ta agsalapid ta dilam. Ket no agtuptuban tupay dagitingipan na, gapo iti nervyos na, idi masidag kada kami ni Petra. Nalabas mo't day tanga ibagbagang pare dundon. Oy, pudno mata. Dahito itilaglagi pa, Mador. Awan ti rumbang nga ibain mo. Nulakat ta saan ka nga agar aramid iti dakes. Pare Ador, umasidag manin dito'y ayanta ni Petra. Panagkunak, kursunada na kamay. Di ka man. Ag nervyosak iti day tanga ibagbagam. Pudnumat, kada tayo amin nga agtrabaho dito'y konstruksyon, datalaeng mati asitgan na. Ket gapuken ka dayta. Nga ta. Wen kunak tumat. Oh, at dayta ni Petra. Uba na ti awir na. Kumusta kayon, Manong Ador? Manong Tundon? Nasayat kami latamet, Petra. Nang rona taim masidag ka, kuna ni Ador. Ha? Sana ya, pare Ador. Kwa. Nagpintas ka talaga, ading Petra. Kuna ni Ador. Saan mo't nga iso ti mangibaga, Manong Dondon? Sikat ti kapintasan na babae nakita iti unos ti panagbiag ko. Kuna ni pare Ador. Os? Ket sapay la kuma, taadda pan nakaikarik di tapusom. Sapay la kuma, tawan pa'y nakagunod iti nasamit awen mo. Naimbag abigat yo, Manong Kontraktor. Naimbag abigat yo, boys. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Naimbag matabigat mo, Maestra Celia. Nasapa ka met. Agkapitayo Sige ang Manong. Imayak, tanadadaal tay lababo iti cottage mi. Agtadtad matan, kat nabasa di datar mi. Numabalin ko mga at ibaon mo kadagiti boys mo amang isimpa. Awan problema, ma'am. O sige, tagibaunak iti mangisimpa intun madamdama. Alaman nga rod, Manong. Sana bale, taada ni Petra iti cottage mi. Wen madam, ibaon ko nga rod ni Ador intun malpasda amamigat. Oh, Ador, sikat mapan mangisimpa iti lababo da Madam Celia. Kwa, boss. Oh, apay, di mo kayat? Kwa ngamin, boss. Ay na, boss. Mabain kini Petra dayta. Kursunada na ngamin. Oh, kursunada mo't gayam. Di gundaway mon, tapno makaasidag ka kenkwana. Kat ibagam mo't tantirik nam kenkwana. Mabainak, boss. Ni pari dundun latan ti ibaon nyo amang isimpa iti lababo da. Ala, magamu kayo no asino timapan kada kayo. Agsarita kayo adwa no asino timapan. Sige, takasarita ka no ni principal, may papan iti trabaho tayo. Alan, mapan ka ngaminan. Tapno maaar mo ni Petra. Si kalatan, pare. Mabainak ka talaga. Amangan pa'y kiti, numatalim mo daw nududwa kami iti cottage da. Anya? Nalabas mo't dayta matalimudawan. Tukmaam kit di jayan Tila ibagbagam mat. Ad-adda akit di nga agnervyos kadagita nga ibagbagam. Katusto mati ko nak. Arako pa mi jayan. Agkam, kasday. Diyak ka ba alanday tang aramidan? Ala, si kanti mapan iti cottage da Ma'am Celia. Ngam, adda itad ko kan ka. Kat itad mo to kan ni Petra. Anya dayta? Surat. Love letter? Win. Pakiitad mo to Impuyatak da ito ngay naramay. Katuwa na. Ariglado. Muto yung arodan. Tain na ko ni ti cottage da.
kumusta, pari Dondon? Naisimpam ka din tila babo da Ma'am Celia? Ay, wen, pare Ador. Nagganas si ka. Ah. Anya tinagganas? Apay ana ba sa taulong? Ah? Kasla ka naglinglingat. Ay, kwa. Binasa ni Petra. Binasa na ka ni Petra? Ay, kwa. Nabasa kay jay lababo da Petra kung nakuma. Ay, kat, naitad mo di surat ka. Wen, hinted ko. Binasa na ka di. Anya nga iti ko na. Kwa. Saan namat abinasa? Hindi so nalatan ni jay. Ayan ti TV da. Kasta ka day. Ang basain nanto kanumat laang dayjay. Urayem, amangan no subalitan nanto ti surat mo. May Petra ti umasilig dito. Nay, apay nay. Agtibayo akong tay. Naiman ng sapang, Ador. Ay, kastamat, Petra. Nabasag ganyam di surat mo. Kasta kaday. Kwa. Kwa. Panawan ka pa'y Adapay alak ije quarters may. Sige lang, tamapanak iti ayan ni Dondon. Pasimpak man ng tilababo iti cottage mi. Nagbarado man nun. Sige lang, Petra. Sige nga, Roy. Bye. Ay, siya kumanti mangisimpay ti lababo da. Ngam, ay na, mabay na tumat. Ay, salbag tumat da ito'y abayin. Insimpam man ti lababo da Petra. Wen Pides, ay nanagganas talaga. Anya man ang tinagganas. Ay, kwa. Pinagmeriendanak iti bibingka. Ay nanagganas pare. Kasta. Sige. Tama pa anak iti ayan ni boss Panawan ka pa dito. Ay, mabit lang. Apay. Awan ka di intin na asubalit di surat ko. Awan mat. Awan ka di na kunana, may papan iti surat ko. Awan mat. Kasta ka di. Anyang iti panagkunam. Kaya't nakkaday ni Petra. Wen siguro. Wen sa. Ay, kwa. Damagam token kwa na, pare. At damanan da Petra, kanti aywan na nga ubing dito'y ground ti eskwilaan. Pare Ador. Ada ni Petra, asit gamon. Mabay na, pare Dundon. Kasano ngay amaar mo no kasta ka mo? Diyak man amo. No apay akastuyak no makitak ni Petra. Sakman laangan ti umasidag kan kwa na. Apay ngay. Arma ka. Tadi mo matarman. Anya? Ti kayat ko asawain. Arma para kan ka. Ay, iwan man. Ibagam man, nga agayatak kan kwa na. Uwan, ariglado, pare Ador. Kita amat na Dondon kan Petra naragsak ngagsarsarita, Ador. Uwan, boss. Naibagam ka din tiriknam ka ni Petra. Saan pa, boss? Apay ngay? Talaga mabainak amang ibagakan kwa na, boss. Ay awan ano agkapoy-kapoy ka. Ang mga nuunaan na kati sa bali. Nagsurat akon kan kwa na, boss. Surat? Apay suratan pa'y lang. Kat addalaang matiti asidag mo. Ibagam iti personal at iriknam. Ay, kwa, boss. Pinaibagakan ni pare Dundon. Ay awan na. May mayat mo si ka mismo timang ibaga. Ay, boss. Inton birthday. At dabasit party di balay. Maawis kayong to. Kahit awisik tumod na iti mamaestra dito. Agraman ni Petra. Kahit iturturod ko nga ipudno tiriknakan kwa na iti personal. Ay katuan na. Kasta ti aramida.
O, Ador, ada ka di ibagam. Tain may ka dito yung classroom ko. Kuha madam. Awisin kayo kuma. Ta birthday intun bigat. Kasta ka di? Ay, kat happy birthday, Thank you, ma'am. Ay, pakibagayo mo tan kadagiti kakadwayo ama maestra. Ta maawis kayo amin ni Jabalay. Intun bigat ti malam. Ag dinner tayo. Ay, pagyamanan mi, taawisan da kami, Ador. Un ma'am. Ken, pakiawis tumutan ni Petra. Ay, katun, aguray ka man, Ador. Korsonadam ka din ni Petra, nga ading ko? Ha? Kuha, ma'am. Ay, Korsonadam anya. un ma'am. Okay. Sige, awisag ni Petra, inton kasangay mo. Agyamanak, ma'am. Ag-video okay tayo tupay di balay. Uy, mayat nga rod no kasta. Happy birthday, Ador! Thank you, boss. Happy birthday! Happy birthday! Adabalon ko nga imported nga arak Ken adamat red wine para kadagiti babae a bisitam. Uy, pagyamanan unay, boss. Happy birthday, Ador! Addan dagiti mamaestra a bisitam. Ala, sabtam ida. Ay, un boss. Ala, sumango kayon dita atidog alam saan, boss. Happy birthday, Ador! Agyamanak. Ala, umay kayo. Adtugaw kayo, mga madam. Agyaman kami. Ma'am, di yumat kadwa ni Petra. Sumaruno ka no. Kadwa namot ni Dondon anadanon ko iji cottage me. Kadwa na ni Dundon, ma'am. Wan, sumaruno da ka no. Un nga agpaiso. Awan pa'y ni pari Dundon dito eh. Addan ton dagi dya inton madamdama. Un ma'am. Ala, agtugaw kayon, ma'am. Adda ridwain dita. Uy, ayos Un ma'am. Pangururayan tayo kadagiti daduma pa'y asumangpag. Ma'am Celia. Apay nga eh. Awan pa'y mo't ni Petra. Kwa Ador. Jay kwa. Apay, ma'am. Adda ka di parikaot. Ibagakan ka ti agpaiso. Sapay kumata di ka masaksaktan. Ne. Anya day ta, ma'am. Inawagak itay ni Petra. Kat nagawit ta kano iji balay. Kadwana ni Dondon. Nagawid ni Petra. Kadwana ni Dondon. Apay akadwana ni Dondon, ma'am. Kwa ngamin. Masikog ka no ni Petra. Kat ni Dondon tinakasikog kan ko ana. Anya? Kat kadwada ka no, dagiti dadakkel ni Dondon, ta makisarita da ka dagiti parents may kan ni Petra. Para iti panagkasardan. Anya? Pasensyakan, Ador. Jak amo nga dagayam relasyon da Dondon kan Petra nga ading ko. Ne. Kano pa'y anda iti relasyon, ma'am? Dua abulan ka nun nga gayan ayat da. Nang rugi idin simpa ni Dondon ti lababo mi iji cottage. Anya? Salbag day ta Dondon! Traidor na gayam! Ador! Traidor day di Dondon! Apa yan, Ador? Anya ti mapaspasama? Traidor day di Dondon. Amuna kursonadak ni Petra. Inagaw na din. Tanang ka kuma, Ador. Uston! Nalpasan tiraglagsak! Agawin kayo aminan! Bye!
Pariador, imayak ta kayat ka akasarita. Nagturad ka tani agpakita kanyak. Sige, sige. Danugan nak. No iso ti pakalag-anan ti riknam. Traidor ka agayam. Amom nga agayatak ka ni Petra. Nga minagaw mo. Amok nga agayat ka ken kuana. Ngam agayatak mo't lang ken kuana, pare. Agaagaw ka. Pariador, awan inagaw ko ken ka. In the first place, saan mo mo't akaayan-ayat ni Petra? Saan mo tupay ang maibaga ti riknam ken kuana? Ken mariknak nga agayat mo't kanyak. Iso nga inaram kon. Pudno ka di anagrugi ti relasyon nyo. E di insimpam ti lababo da. Wenador, Salbag da ita lababo. Ay, siyakla ko man tinangisimpay de. Ay, pasensya ka la ko man, pariador. ay. Awatam ko man, asak ti kayat ni Petra. Ket natulag pa yan ti kasarmi. Anya pa'y ngay. Awanan maaramida. Agyaman ak no maawatan nak gayam. No mabalin. Sika ko mati best man ko no agkasar kami. Pangasim matan na doon. Di mo na yun ti sakit amarikrik-nak. Tigunam ka de. Kabalak ti agbesman kan ka. At ti asawaan. Kat ti babae ngay nayat ko. Ala, agawid ka. Kat kablawan ka. Tas ka ti nakaigasat iti babae ngay nayat ko. May salaang ti pakaasikan ka. Anya day tagayam. Just take good care of her. Ay na ador. Tay kunada nga ruden. No ay ayatem ti may sa abalasang, ibuksilam. No kayat na ka, ay get swertim. Ngem no di nakakayat, awatem asipupuso. Ala, pag-ispikuan da ito ay dagiti babbaro, asobra ti kinaman nagbabainda. Di kay agbuteng amangaram iti balasang nga ay ayatem. Tapno awan ti pagbabawyam iti udi na. No di na kaman bilang kayat, at least naibagam ti riknam. Tapno di mon tukong ko na iti bagim, nga anya nga ta, no inarem ko idi dayjay. Kayat nagngatamet? Di tan tinagpatinggaan ti may samanen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Francis Leonardo. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama ket na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panagdingeg, padaanan, dagiti sumarunupay, aparang.